Dua anak riri unit pang pasahero adik ni taadakan payod amadi idi agden na dua atami dagitoy di agriri agnaganti itot kensinti nagkatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpenget dua atami nabwangit rambol unek di jeepney nagpreno di driver ating itapnon mapanagre-piri itamit anak ibiyang to'y kondoktor nga ang apos na tugbol nangisip na ramraman pa'y anak isip taymet pasahero at indera Maria tumiin tinagan na sangsangitan na tay lakuna kamatis parya na pugawan na iti pa nagdalupisak na kasla ubing amalagaga inkusay-kusay na sa tanan nagluka isde pandiling na kaputa di makaanawa tay tingki a driver da impayawat na tay palsiit kene konduktor na ang isip inagomet kay tindera tay palsiit akunada imbala na kamatis parya kasla bulintik indirador na dua anak diri unit pang pasahero adik ni taadakan payod amadi idi agden na dua atami dagitoy di agriri agnaganti pitot kensinti nagkatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpenget to'y dua atami nabangit rambol onek di jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapanagre-piri